kumsang ka zakwa somru ka tranga voini thleng hian mishing te hian thlali lungkhi voiruk kan rap thawa crew mission hunung ber chu Apollo 17 ni in kumsang ka zakwa somsari panhi dei towa khan ania kumsomnga chuang zet thla khian kan lon le tawlo heti lai hian thil mu chu thar tam tak omba ka technology lama kan san zel wangin thlali lungrap le torin mishing te hi kanin bot sai le mek The Artemis program hi US sarkar hnuaia space flight program pakhat ni in kumsang ni somni palia meichazinga thlali lungrap na saber le mi pa astronaut dang te chu thlali lungra tir ni le dona thlali lung en fia lunar exploration le Artemis base camp sakna tur bultran na tur ni donin kumsang ni somni pariat emavela chuan moon base hi siampuitlin man base sei ani lunar base tin na turatan hian Shackleton crater chu tin zone ania mel som panhia zaw le mel ni chunga thuk ni in khurthim tak chunga lunar base lian tak hantin mai chu an mi thla chin te lunar base hi engwanga tin tum nge anni man tangkai na tur om donem ni le thla hi lunghluk khur anti maya entirnan gold platinum le khovela thirwang tak tak om tam nam mun ani hi chau hi alanilova kovel pon fan kwal off world exploration nei tur hi chuan tui hi poimo tak ani a tui hi hydrogen le oxygen a thenranga thlit film ani chuan rocket fuel alo chuak theidona kovel atanga spacecraft lo thlok chote hian thla orbita emo thaleilunga khian atui anhan thun theidon ani scientist chuan Shackleton crater monga hian tui khal water ice hi a om an ring het pura Artemis mission hian a om le om lo a han fin fia don ani tui hi alo om tak tak te ni chuan man na tur poimo tam tak om dona thalei lung hun danga te hian water ice hi mu ani nual to awangin NASA chuan Shackleton crater chunga hian tui khal hi metric ton mak ta duai zaru ka tanga metric ton thluk le ding on khat vel a om an ring thlat hetiang sa ta tam tui hi alo oma lak chua ani ngat chuan thla khi tui al thei thun na mun pui interplanetary gas station ani theidona hei hian marsa zinle theina tur kong ati ol sampha theidon ani himasela lunar base din ma hian ti ngai tam tak aloma Artemis program hi mun lia theni in kovela rocket thlok chak ber tur the space launch rocket system Orion spacecraft le thahel tu tur lunar gateway baka thaleilunga mishing da thlak human landing system te ania Artemis program masalama heng kanthil soite ho hi enchin ani vek podona har satna umlova akal tluang te ni chuan kumsang ni somni palia thla khi mishing te hian kan rap le theidon ani he mission hi face nia train ni in face khatna hian mission pathum ama Artemis 1 a hian SLS rocket le Orion spacecraft te chu mishing tel lovin kumin November thla a hian enchin na test flight nei aniang Artemis 2 mission hi kumsang ni somni panhia nei ani le anga mishing chuan tel na nge crew flight test ni to donin Orion spacecraft hian life support system ani thaim ti le adai rem ti enchin na tur ani astronaut pali thon chho ani anga thla khi nilichum an hel kwal nuwa anlo hole photang he mission hi Artemis 3 nei le tura in po cha lok na hnung ber tur ani dona Artemis 3 a hi chuan mission te hian thalei lung khi an rap to don ani kumsang hi som pakhat khan NASA chuan the space launch system chu siam ani tur thu alo pong chok to a tuna hian boipui mek lani in mun lazok sin theina turata na he future rocket hi boipui ani an sofel huna chuan mission siam to zinga rocket chak ber tur ani dona super heavy lift vehicle zinga thilti thei ber ani toang SLS rocket alai monglam core stage a hian aerojet rocket dyne pali voin RS-25 engine an hanga asir veve ami te hi block 1 le block 1B te ni in solid rocket booster ani ve thung atum ram thlen pui tu tur achung lama mi upper stage hian interim cryogenic propulsion stage amang thung dona
tuna an man lar tak Delta IV rocket second stage an man lai mek modified version ani bungro phur bel the na tur exploration upper stage hi vua bel the alania fit zathum samruk palia sanga hian thalonna na no man to Saturn V rocket icon asang hlek zoka rocket chak tak ani SLS hian bungro poimo tonza som thum chonga ri chu khovel orbita khian ata chok thei dona space launch system block 1 rocket hi Artemis mission masa then khat ka chona na man aniang ti chuan block 1 bia upgrade le anianga emin nuwa block 2 upgrade chun som le donin block 2 hi chuan Orion spacecraft hian thla apan to don ani Orion multipurpose crew vehicle MCV hi NASA chuan space mun la tak tak fan kwal na turatan man antuma Artemis program a biki chuan thla a mishing thon chona na man ani thungdona emin nuwa Mars mission te man chun som le tura ruwa man ani Lockheed Martin company siam Orion MCV hi mishing chuan na crew capsule baka service module le launch abort system te ho manga remcom ania crew capsule command module hi atambera astronaut paruk chuan theina tur nima se mission nei tura hi chuan mi pali chau chuan tir aniang crew capsule hi Orion MCV vo khom zinga apart lo let le turom chun ani dona he crew capsule a hian European service module chu vo ani don bok Airbus Defence and Space Company siam European service module hi astronaut te chuan na capsule tikal tu ber tur ani dona mission zo vele anin thendarang kan huang hian capsule hi rocket ang tak monga aloma amorlama rocket ang tak mai hi launch abort system ante anin thendar hun laya che chual na athen lo nan crew capsule hian rocket booster apai mangin ain thiar film hal thei don bok ane mission pangaya chuan Orion hi SLS rocket lakatranga ain then nuwa AJ-10 hyperjolic rocket aman chu atinunga thlorbit lampan hian athlok nga lang Orion hi cholom mi lovin ni somni pakhat set space a hian om theidona cholna tur space station anei chuan tharuk zet aman thei Artemis program gateway hi apoimo don lea cholmun staging point tur ane gateway hi an peifel huna chuan tuna khovel hel tu ISS angkhian tlahel tu lunar space station ani to dona solar power mangdonin communication hub science laboratory mission chen theina habitation unit le spacecraft ron cholna tur docking port te omve vek don ane lunar gateway hi NASA Canadian Space Agency European Space Agency le Japanese Aerospace Exploration Agency te trangkhomina an siam tur ania remkhom phot angai don awangin apultran ngan space station khalkal na tur manrua propulsion element ton somnga pangarit space module chu kumsangi somni panhia ka chua tum ane mishing chen na tur le manroda khom na tur habitation le logistic outpost chu khovela hian remkhom ani nuwa kumsangi somni pathuma thlaorbita khian thonlu vele anianga module chi sang entirnan robotic arm spacecraft te mantur airlock le sample return vehicle te thonlu vele aniang gateway hi ISS nena te khin chuan ate dai chok dona mishing chen theina zawzong po hi lirtheya chen na in om ngal recreational vehicle zawzong ang vel chau hi ani don wangin lualum rang hi a thei ve don lo kum khata astronaut te hian point ni khat ema vel chu anan lualum thinanga artificial intelligence panga thuam robotic system kanadarm 3 hian astronaut te omlo point gateway hi alo vil thei don ane gateway tang hian astronaut te hi thaleilung zura tir an ngai le dona hei hi Artemis programa atop na ber the human landing system anti chu ane lander vehicle hi thaleilung zura nan le chuasan le na tur ania NASA chuan Artemis program nei tura human landing system siam tur hian company pathum Blue Origin Dynetics le SpaceX te chu arwai fel to NASA ina heng company pathum te contract azia puina sen so hi dollar makta doi zakwa samruk pariat vel ania Artemis mission nei tura
heng company pathum te hi an poimo don hle phase 1 zo fel ani nuwa second phase chun som le ani dona hei hi kumsang ni somni pali nulam ani thla khi fan kuala zirchian na nei ani tak tak to dona he phase a hian thlei lung sample lak te chu khovel lama hon thlak ngai to lovin thla hel tu lunar gateway a hian research a han nei chil thei to mai dona thlei lung ra ani huna nasa le atho pui te hian Artemis base camp din turin ma an la ngal bokang nasa chuan lunar rover siamekin volatile investigating polar exploration rover Viper an ti chu kumsang ni somni pathuma thlachim lama khian atum tir dona ni za chung na hi thok donin tuikhal water ice azon don pa ka thlei lung hau sakna lak chho thei dan tur kong ol sam adap don bok ane Artemis program hi marsa zinlen tur in puacha lok na ani bera poina omlava akal chuang te ni chuan kumsom arale huna chuan thla bukhor lunar base hi atakin kan muto mai the kumsang hi somni palia thla khi anlon man iringem comment na lama khan ingai dan lo soila video thar lo la da le zel tur i mai long nan channel hi lo subscribe ve donia